eSouth Africa as black people inhliziyo zethu ziyabhiba the way abacindezeli abastricta ngakhona. Siphumile ngobuningi bethu sayovota, bona bazama ukusipruvela ukuthi njengoba besiphumile siyi-majority siyovota, besiqamba amanga besingeyona i-majority, besebenzisa i-system yabo ukuthi bafuna ukusiprove ukuthi lento besiyenza into engekho. Okay, that is fine. Baphinda futhi ePhalamende kuvotelwa ubaba uJohn Hlophe nge-majority, waphumelela ukuthi ayongena kulela office le-JSC. Bagijima behind the door, bashona ey'nkantolo, bayolwa izimpi zabo ngey'nkantolo ukuthi lokho bekwenziwe ePhalamende akukho emthethweni. Okubuhlungu ukuthi ngo-1994 siyovota, savezelwa i-constitution yase-South Africa, satshelwa futhi ukuthi akekho umuntu ongaphezulu kwe-constitution e-South Africa. Saphinde satshelwa ukuthi akekho umuntu ongaphezulu komthetho. Okusimangaza kakhulu-ke namhlanje ukuthi kanti babesitshela amanga, ngoba namhlanje bayakwazi manje ukuthi babhrije umthetho bona kwile Rainbow Nation abasitshela ngayo ukuthi bakwazi ukuphikisa intando yeningi, ngoba ubaba John Hlophe uvotelwe yiningi ePhalamende, walandela yonke imigonqo nemigudu ye-constitution. Kodwa bona bathini beyi-minority, bathi leya nto yayingekho emthethweni. Ngamanye amazwi-ke kusho ukuthi iy'nkantolo namhlanje bayisebenzisa njenge-weapon, ngoba bona bayazi ukuthi ziyi-part of i-system yabo ukuthi kucindezelwe thina abantu abamnyama.